Gel. Tamam. Bir muzdaq su alып kelsen hemen. Ana gör televizor alып çıksı ben bir görüp otur. Bana bir şamallap dursun. Ата, эмне жөн көзө менин аялым ары бери жүрүп атасың. Bizim üydem değil. Seniki meni koyup kalgan bu. Ya ne degen ümitmen emen sen çoğun oyuttun. İştegen işin var. Eldin ballarına oşa bir жақшы bir uy salıp koysan bolau. Ocadan çıkıp geri seyip daha katına bolşasın mağa. Досум азыр шаарда кайсы компаниянын үйлөрү жакшы болуп атат? Азыр Кыргызстанда эң эле сапаттуу, эң эле жакшы үйлөр бул Эмаком холдинг курулуш компаниясында болуп атат. Gölün. Muzdaq su alып ketsin. Televizor koyup versin mağa. Üstüp kettim bir muzdakçı mağa. Can uydu gelin dile gereği doktor bayım. Oy balam. Ayalını algınдағы айылдағы үйгө жөнөгүн. Эмаком холдинг курулуш компаниясы. Сапаттуу курулуш, ишенимдүү үй.